Iakwe komawala bilo am koba iberainin. Each one monologue can kavakio can Iakwe yoan Anij Ekabwilinlin session 2 akruo. Elap tokajin kinam naj alawit session juan mogada jin session ruo. Ilo gemalakan kavakio session juan yarba Iroche Iakwe yuk jagaron ta ko kumani. Badab kin on lop on Iakwe yuk. Etchap kin on bwe kun berwit ilo imanine koam. It kan on lo regalak in ogatak ngan emanlak. Ngay kwid book jelak bur in ananich im kathalak bwe in jibang yuk. Komarang and ogatak ilo juan waiwin yo man ayado kilian. Yang in a juan waiwin on each koman in with juan parent ak mama and papa e obrak in Iakwe. Awlip and mama and papa raise Iakwe archiri ro nejir. Jakaron ta. Etchap what kin tako rate kanan nganir ida juam jakalich. Mange archirio ruo on year echap rongajage im juan yo and rir echap bokake mama and papa ro reach Iakwe with ear. Ilo echa ian in wood reach kanan lo on archirio nejir ruto alak im koman kalet ko raman ilo mur. Mama and Papa ko raman reach Iakwe ro nejir ilo ayer koman jongak nanir talir im edethali beir ilo in man im ilo in nana. I rojes komani meni ngan kwe. Nge kwanaj kalit ngan chino juan jim jera iben Anij kujinga jagi an jelak ber. Menin eight common bwe kun kathalak jerawiwi im menako renana ilo morio mogada im magat monolog ngan juan ogatak yo man. Kuj parein with book jitap kujar jar yoan yo eight tal yuk. Kakajur yuk im bed ibem kajojo ran. Jijeli jongan an Iakwe kitch bwe emwich on leathok chitap kujajar bwen kayobrak burur kin Iakwe yoan. On bed ilo morio eight ba bwe kojaman par make iam. Kinka chilchino. Iroch eight kawe yu ngan jibang yu kadak. Kinake eight Iakwe yu. Japan kanan chilu jungle juan jungle ro eight bananagain neju nge iroch eight kawe yu kun chap kajakarone a kun kanujin kalamalagajin kage. Iroch eight kawe ro eight Iakwe ir. Ainwit on juan jeman kawe ro nejin eight manana kake ir. Mange armich rate kako by kawe iben kaji yoan in eight kwalok bwe ananich kawe eight kipoch kitch im kadagan kitch. Yangin unin ayer kara nayethan ro rika Lord Jesus disciples. Ak ro rate Lord rikaki yoayer. Nge quod Lord Jesus quod erom juan rika Lord ak disciple. Ilo ar kadakjin Jesus, or kadagan ko re marangin bin. Ko marangin ingajagi ak lumnak by iroches ilu ibem. Ak iroches chap kaji ak kamedak yuk. Eight kachion kadagan yuk. By nana ak man renaj walok jin kalit koam.
Jelbai Menako Rebin in Anjo Jen e Juan Waiwin on Kadak. Ijalakanam ko Jen Anij Kungo Ngane im Kachidik Bwe in Jibangyuk. Ein with Juan Jemmer, Einaj Jibangyuk Bwe Kun Malele Tako Kwaj Igwich in Jelly. King Kachichilam Juan. Eroch Iakwe. Ichap kanan kamethak yuk. Aketh kanan kwalok an joch im Iakwe. Ngekwoji an menako rebin ak lo ingatan ko an la. Komarang in lamnak boyani cherege yuk im man iben. Nge rojet rej bedi lo ingatan. Menin ichap mol. Itparba menin ichap mol. Iroch ear komanaman juman lalyo I bujwichin way upin. Akaramich make rikar bugato cherwiwi and menako renana kin kalit koair richapemman. Anij es methak nge e lo andro najan bedi lo ingatan. In which on kavalak boy aramich rin Bukaji ilalin ilo chirik wood ian. Badap eban indrain ngan indreo. Irochinaj kakal aulet min kinege e joch im e obrak kin Iakwe. King ka ralidik. Ani chej Iakwe im Iakwe yoar ngan rojet re jitan lak e. Juan John eman Radham Juan ngan jungle ro. Waiwin rain an Anij kar kwalok Iakwe yoan ngan kitch. Ear jilligan tok nejin yo e make wit ngan lal. Bwejin merong in meur kine. Yangin Iakwe yo. Ichap bwe jar Iakwe Anij. Ak bwe ear Iakwe kitch. Im jilgan tok nejin bwein ialin jerlok jerwiwi koar. Kom ro jithan buro. Elonge ein drain ananich kar Iakwe kitch. Nem chin Iakwe dron. Echalak yo enangan lo anich. Ak elonge jit Iakwe dron anich es beri lo kitch. Im eight ko wayapenalok on Iakwe ilo kitch. Ngejich Iakwe dron eight walok waiwin anich kinege anich eight Iakwe. Emerongin bin an aramich malele kin anich ak nge jinaj Iakwe dron ilo ethan rech ingajake Iakwe yoan. King ka radham juan. Kin an anich lop an Iakwe kitch. Iakwe yo on in torlok jen kitch ngan rojet. Galithia lalim rungel ro ngan rungel chulu eis ba. Menago lane jithab ilo morio am reich Iakwe longalin einelman kijinmich joch moramman emol. Eta buro im jelly eroch iom make. Iakwe yoan ani chichap bicharak with ilo an Iakwe yuk. En torlak ngan ro ilo bamale yoam re ecclesia ro jeram in matam im rojet. Many ne book chicken nge kwich ingajake Iakwe im I butchwich yo on anich ilo jithab kwajarjar yo e jogwe ilo kwe. Nge kwanash koman boy Iakwe yoan en irrek ilo kwe enaj einwid juan wijigi yo e jibar lane. Juan ion leko e ilo am book molio kin Iakwe yoan anich ngan kwe. Obrak yo an jithab kujarjar yo e jerbul ilo kwe bwe kon Iakwe rojet einwit an Iakwe ir. E merong in komani minio kuchap merong.
Kachiviki ben. Chop rebich with Iakwe yoan Anij ngun kwe make. Koman buen ko jerbal yuk ngun kwalok Iakwe yoan ngun rojet. Jinjar kia. Jemawuchi lung. Eat kamolo yukin Iakwe yo elap. Kuj kurkich boy jin Iakwe yukin aulipin burur. Aulipin ar. Im aulipin lolatat. Jitab ko jar jar jerbal ilo kitch. Boy jin koman boy en mol menin ilo mur. Jiben kitch. Nganar Iakwe rojet ein with Iakwe kitch. Inem Rainar's jelly boy Christ et eroch im re lo morio. It kachivik menigin elo evan Jesus. Amen and amen. Anij en lukun kitcharam maniuk im drebichuk. Berwit elo Iakwe anon elo bokake nanakinan. Dijlo menin elo bookin John jongwal lalim. Radham juan ngan jongwal. Boyan alo it's parajet video ko. Edel ngan website yoal pacmis.org. Kunajlo lang video im nothago im berin with jet jin Reverend Sasser. Anichi Bem.